1, 2, 3. Finalis ada 4, tapi satu ku suka. Dialah idolaku, Komang Yoni namanya. Ayo kita dukung Yoni, yuk di TVRI Bali. Dipilih sama Tan Bali, Yoni pasti juara. Oh ame-ame, bolala kupu-kupu, lihat dan keke, dirinya juga oke. Yoni, Yeay, supporter nomor 1, saya suka medley-nya langsung ame-ame ya. Ya kita bubuk. Oke, baiklah pemirsa dan juga penonton yang ada di studio, kita akan memanggilkan peserta dengan nomor 1, yaitu Ini ya, Nikomang Mahyoni. Ratu ano matangi mailen-ilen, Ratu ano matangi mailen-ilen, dong bilang ngunyin sulenge di Jabar, dong bilang ngunyin sulenge di Jabar. Ratu ano matangi mailen-ilen, Ratu ano matangi mailen-ilen, dong birengang menyin selenge di Jabar, dong birengang menyin selenge di Jabar. Anyen untuk menyuleng di Jawa Tengah, anyen untuk menyuleng di Jawa Tengah, Gusti ngurah ale jambe pamejutan, Gusti ngurah ale jambe pamejutan. Ratu ano matangi mailen-ilen, Ratu ano matangi mailen-ilen, dong birengang munyin seleng, dong birengang munyin selenge di Jabar. Ratu ano matangi mailen-ilen, Ratu ano matangi mailen-ilen,
balik ke bentanem jat mencorah lipiaring agama. Suryak sami pada kirang sekancan urep ake dado sembang abdi galak ngesewangunane tanah begejreng langit barang gede kebuni ke jagat Bali neka di pelina miring makin sarang sami kebak Baline tor sarang asitnya dumogi ajak reka ungkor wakas trihita karanene miring laksanaya. Enak tuturi laras sakit kata itu. Santukan, sami sopan pecah. Suryak sami pada kirang sedang jano urep ake dado sembang abdi galak ngesewangunane tanah megejreng langit barang gede dukuni ke jagat Bali neka di pelina miring makin sarang sami kebak Baline tor sarang masitnya dumogi ajak reka ungkar wakas trihita karanene miri laksanaya miring manusane sami sane hidup kembali ajegang balik untuk melaksanakan trihita karanene. Diko mau Mahyani. Ya. Aduh cantik banget. Ayo di sini dulu.